TV. Mubango jwa nkatha cietu ureterini Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda uongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Tuba kwithira watanite na ni ugoroba na ruo mubango ni jwa nkatha cietu ara twitana mbere kwithira twiriungira kuru nkatha ndene matura na mweri juju ndema mweri ju tantatu tukethia tukerania nagwe ni untu mweri juju ni ro twithira twikungwira ntukuye kuru ntigwa bonde manthiguruni yetu ya Kenya na Kenya nthiguruni ciaume na igiteneri tukethia tukiriungira kuru mwanya kwithira twimenya ni mbiongo bethirite bagita na mbere kuru bara bena miaka 10 miaka 5 twithia twimenya ni mbiongo bethirite bakithire nyuma gutigwa ni akuru bao entukana abwa turiungite gicigo kio bunge ge Central kwithira tishana na mwikuru mwe Maimaita uria withirite atigitwo ni mukuru wawe na nkuru kia miaka 10 na igiteneri no itite na mbere kwithira ari uturone gwita ngugi ta mwikurungi na kwithira nkuru kia mwikuru nkatha na ikio tumtushwanita no entukana abwa karibu sana Emma mubango ni jwa nkatha cietu igwega makena na bangi bara bwijite na boba Weru TV ibwega tontu bwa kuona David buni feature ya ndene kibindi giki kia nkatha cietu mbitagwa Maimaita na mbere twaraniria nkabwira Emanu Emma imwekuru wa the late Kirenji Maita urio tutigire mwaka jwa 2011 Emma imami wa twana tuthatu muthaka na aribaire bonde iba na families muthaka na gorene ari bagori ndina tujuju tutano twari tuna na muthaka umwe we high school de a career teacher lakini nda retire ndajukire retirement mwaka jwa 2017 irio ndetire on early retirement ndona kanjuki early retirement indonere kwina tu challenges and there ngugi ciakwa ndona ni gukuama ndona na ndintiomba kwatania ngo ise skuru na cia njekwa na mukuru na ndi ateo na ndiro ndonere ndajukia retirement na ndo yuke that early retirement actually nta regret na narua tontu indombere kuthithia mantu jama ingi muno na mantu juna ndi ntega nko na jai na utedio bo munene ndene uturo bwakwa na kinya kiana bakwa yes igitara mukuru wa gutigire 2011 ana bakwi bari bothiria kana ibari na nja ciao kana we wari ari kuigiteneri na ndi mukuru wa guntiga 2011 ana bakwa bari mwari kwanza mwari ura last born twari no thoni bwawe 2 weeks before ya mukuru ajua tonto ajiriwe gafla ana bakwa by na ndimbuke bahati mzuri ibanene itoto kwe bombo na bagitiko na twana tunini na naru eje mbuge wona mwekuru ati mukuru wenda kana kanini agagakuria agakathomithia agakaguranira kana kakagurwa mwekuru muringira saruti tonto aunda atigirwo na ana bakwa ibare banene still indona ga challenge nene tonto ntamenyeretie na ko wana bakugwe bari banene mwa munte ukwira mwari last born twari no thoni bwawe at that 2 weeks before na ndi yakuru na akuru ndi muno warigwe mwarimu mukuru wa gutiga tumenyeretie kuthiuruka utiga nyomba cionthe ikuingwa mimi mukuru inga nyomba no untubu na taombire kwithira kiumiria igitariu na mimi warara nyomba janga na utingite nyomba mori no ithire no tantara ntingite lakini ni re great challenge tonto mukuru no wejaga ugoro no ka insure biugo yango ibingi kurwe kurugurirwa ngetia nyume kuingwa ngetia mbere kuingwa na ndi untubu bwatumire nkoro ekwa iritwa muno akwimba you in depression makena ndetaga tauni ndapaki ngarero kuona ngadiria shopping igitera kwa na nkore dwara mpakire ngari
na ndirio ndakarire nthi ndaciita kamuchemanio ndona ana banka batiga na ndi ndauga nkacikira inya ikenda no mbakarakaria na bungi na bu my faith in God na ndi ndona Murungu augite niwe mukuru wa ekuru ntigwa na ndi ndona gutena nyindi tondu kinya ndababaika gutinkathithia utikio kagarura na ndi ndacikira inya ndaitangu ke 2011 up to 2017 we na ndi ndenda gwita alia lakini because of financial problems here and there ndastikinguke ikenda nsibanga bwega ngenda ndauma nto umara wewenka ndeniko ukerigera na nte kwenda gwita kwira mwana okwampa ali kuikwa ganthoni na ndi ndaibanga irio ndaandaga miteje at that time just before I retired ndiranda mibokando eu ndiranda nikandani eu ndina miunde kwa ndimite na endo kona nkwibanga bwega irio ndandikireti sibaruga ndabera na ndi oni na ndi au ndakinya ambite nkanogoke nabo bambitikiria bambira bandikire kanuti kanini imagine after that 5 years bambira na ndi we wish you the best in your life, in your future. Ontomo na naria ndikana ngastuka na ndio lakini gutari na thina muno tontu ni ndaibangite na mbati musuri ntari na mwana cukuru na gutari na mwana ku depend on me here na ndio turatu ni ndari na tu ndona tugantetheria na ndi una ndi ni unda mukuru wangu kwe ni unda ndombere ku actually muda jonge arimite mitungu arimite I think 3 acres na muda hiyo around 12 acres lakini ndambire kumaka ndare mwakinya ndauga ngeta munde ni zunga ibwa nonto no menyerete mutano na ndi lakini ndare na muthaka wari very encouraging no wani encouraging turagwatana munda turarima the entire 12 acres munda turanda makandeni around 600 munda turanda avocado around 200 munda turekera ronje twaitete ronje ru kwanza ini ndarunga merete tontu muthaka ari ngugeni ndarunga merete ronje twaitire na 4 inches rwatonya mundene na 2 inches na ndi na ronje ru twatetherie muno mundene ju tontu tije mitungu na aria mbiguru kwete arend sami arend na ndi na twaruitete kithimeni na ndi iru rototethagia ne ri challenge tontu remo nije na unde tanga tirima na njoka ikarunga mu na ni gari no tona njoka kaindo mukuru wetire munda na wewenka mukuru ari otwetani ntauma ngari ningikira njoka ntaumaga no auma akathiuruka anga Deje wa Murungu ampankoro ekumiria ndomiria na ndona impati kinya kumiria kende kinya na bakwa bomiria tontu na ndenda Lucy Hope kinyabo baka Lucy Hope tontu ithetere gafla ajirwe just 1 month ayeta na timtu ajagua na muno na ndi okumara okwambiria orima mwana okuma gutetheria agukwaga security ntuku imwijire oigwa wina kainya nande kumera una atea achikirinya kenda umara ntuku imbethera we maembene we mikandine we marigone we ngugene ciaku wenka na atea umba kwire kurubangi barabagitirire kagita takara especially ntu gwetwira imweri kwe na we mimbi urusite mukuru gukurukira accident umarire rukiri eje na chokete na atichoke utikia mwirite arekiri utikia na biekawa na tawire kurubangi tukwe naru na ndi kwe ne ri challenge na urambumba kwira ekuru na ndi were awenje kukinya bwina mukuru sitaneto manto igotuka muthenya uraigwa kemero keu igotuka muthenya sirizane kwa self reliant ni jaoni ngari kinya menya mukuru no wajukia ngari ageta kufuero ntaize petrol tanki sainjiri kweli na ndi kinya rimwe chinchi utamenya na mpaka na miruki utamenya ikairo ngana na ndigwe lakini yambuge mwana uwo kono na ni encourage muno lakini oni urambumba kwira ekuru wa mukuru wenje kukinyetha wa mukuru ario
ciritane kwa self reliant yani ugaitegemea wengwa ukaimenyeria tugugitura kinya wita exactly yeto ntutije mantu aruju otherwise oni isipokuwa tumato tumoja tu ndemwe kuro very resilient nura ake I think ndagwatirwo shock na kairi menyerwo na ndingari ntimenyeretie gwita neo ninka ingukire thukira na unjireni na ndi nungeta na mbere thukaga ngaringa thimu na ndi njuk na ndi muthaka Nairobi na ndi kairi na ndi ndukona muthaka na ukarakijaga tontweja almost every weekend ndona ndi ni very expensive na ndi ndachikira inya ndamwira gwe na ndi borera na ngugene tonto indone kinyomba kuthukia ngugi oni na ndi angacikira inya tu cikira inya na ndi mpethie na ndi ini imaita na ngugi ndaitire twina mwana uitwa itire ngugi na kinya ari bakwa bani ni encourage muno na ndi na twaita ngugi na manto yonde jabua ajori mukuru agikwe nuko na mite yonde utio yario agokera jana aru angakauria ina na aja na majani we atigite orito anda jatari ja kugwatana lakini na rio tukianda majani muno mundene jure nandi nuntu no menyerete kwithira agita ngicokia nini mwonkera nandi wombire kwithira ukirima jwe junde imbi wandite na imbi kwithirite bwithithia nonete jwe no guni muno nandi munda mse andite marigo maybe around 3-4 acres na kungi atarimite lakini ngokwira itwagwatere na muthaka na turanda miteji lakini as at 2020 muthaka kugea na njewe na ndinda William Wevere tukeja kuonanira na mwekuru tukeja ukaraja competition igwe otherwise ena kenda kinyabongwa basi empower basi empower ko we mwekuru wagaye wambire kwithira ukigaira na bakwintu exactly onto bore butathithite nonto bumire buntu bwa exactly no menyo nonto bwe na inya mono nonto bwe na inya tonto remwe komba kona mwana okwenda kwa yabangi lakini na ndiwe juenda William tonto indone na interest na tika wainda kuona mtu yani aina interest ya mantu ya kulima nandi ndaweka munenkere juu ndawenda nandi baba ngine ali nandi ndawura we tukaria tukonora bakagitatia ali nabo kwe munda jwari aido embu jutari na gintu nandi ndawura embu ciarerie embu na ndarererwa embu na ugo emwe emwe mero kaunti 014 ya Siselembarire nandi kwa witwa tuonene na mukuru agitana nau so of course twakwa tu property nau imbere tweja naja lakini juju mwe bakwa njogolete mukuru agwita lakini juju nge mukuru na ario nandi ari nabo bauga tonto munda jokoraja jwe challenge kulima nandi bauga nabo kabajukie juu van develop nandi betre baanda miti tree farming ngote manto ya tree farming baanda miti mundene junde na baumira na beta lakini kwe mtu bategagira ejo keja kurithua kana juu nyangwa na menya tree farming yantu bajuka yengo ya although muno lakini it can be a game changer especially ukethero na munda na ubakuga ndwanda yu na utena any idea uroka jo develop anda miti kinyethero wekananda tumana miti ugete atia wandirwe kuna ndi miti bo bandire bandite miti tonto munda jwe kuraja na ntiumba gwita no every time na kinyabo batiumba kugita atia na ema kuga gintu kegitumi muno ninto na kinya koro baba tutegete ntukwe na romo bango ni jwa nkatha cietu bengi kichunje giki nene ndi ntabagitira bategairite ana miunda nana membi bakuru ndukite kwana bangi bakuru nkurukie kinya uni kona na bakinyire kinya miaka 50 bategairu kinya miunda ni aciari na membi ntukwe mwe mukuru wa kauma kamama mimbi na munda tanauna ndukugeci ari bware munda na jongi mitungu atekwirite mwekuru atigwa ne property to kona thirikari igicoka ikiwe kwe non claimed property chithirite irio tigena tawira especially
akuru ne ekuru bara batutegete na nkuru kikinye ekuru ntigwo bara batigirwe kingafra to u atigirwe na nandi bena na bara akurire na tabo batere kwithia bethie utigira ati ibonganania na bonthe methene kenda bomba kuichikuria na ndio rambomba kwira mbere ma akuru baba ina mukuru na mwekuru akuru ibaye open ethero ina ka property mahali ira mwekuru uku ethero ina ka bank account mahali account Udona kwa mpesa isi era wa unclaimed assets igakaraku na pengine family ni kugita atia kinyaka thimu wako juriti mbecha na ndi tikumenya kai mantu ya account ya makena untu bubure inya kwera mwekuru ndi na account sandandi na kai na milioni jere ntemenya na ndi weta na pengine na u kagura kamunda okeja kataito gakonjoge kira karatasi ne kana ironi ugachinika ewe mukuru ugachinika na utekaira nandi nikyo ntukwana nandi manto ya kugita atia ya kuleta thina kwa akoro ibae open kia kurubao property yao bami lay on the table na kinya ntu iba kwa encourage nandi kuandika ma wills imbere abagita atia bareo tonto manto ya gutiga ya kagita atia ya kareta thina nawe mwakuru otigija oni na munda aina ana bagukura na tabagaira munda ana bagairwe munda bombe ku empower daina inya tonto ni ja munda juju twalizwa my father in law na tunenkere my husband in his that is twaitanaga Embu no that time dare in Kobo high school my husband yare principal in a school in Materi boys tokweja immediately musara agitanga munda na ratunenkera taito twi very young na ndinte kumekera kituma oni ndeka kunenkera muthako kwa munda na over 40 years I hold on to it na ninte na ma responsibilities kwa antu iba basetiana free baba gaire miunda kenda bomba ku develop miunda kureo na kinya thina ingi thina meja na ndinke everali utikwa na ndiba atigwa na thina ithe tu ataigaite na ndi nanyu kuna ndi antu ibagerie kuthithia mantu jau as early as possible igita riri onde withirite utigitwe utina mukuru nwithirite wina challenge nyingi ndene kanisa ndene ntura ndene society ore kuru bethagira bakemenerwe ntu batina akuru tijikethira gwe challenge withirite ugitirite na natewira bangi mimbikire utongeria kana mwakuru akenda kwithia kithithio ntu kerwa riu ntigwo ate wagititu nta kurukira ki challenges ja iu ndokwira ndi mwekuru mwe very resilient na uninga purpose kuthithio ntu na ndi wekinya mbirwa atia usually ntithikagira so long as you to busy in my mind I'm doing the right thing lakini we menya to challenge to kidogo tuteaga winu mwekuru to madharau here to madharau there lakini these major challenges angamiunda angambi ali utichio ndona lakini ichiethegero ireku na ambuge mwekuru akethwa na challenge za hiyo it is good to seek advice either from the even administration or even from close relatives antu kwena thina cia kukiri na muno Emma nwithirite ugita ngugira kinyarume bethagira bagita ukamata miti gwita kwanda gwita ngugi nyingi ntije na tawire kuru bara bethirite bareo kwao nonga muntu agurire ruko na no ande tu mitite ndo na wandite nje kwekethire chwanku mwekuru atumba kwithira gitwa gisukuma kyaweru gitone na mimbi natigiru kamunda no tiwethirite kithithie kumara mimbi kuringa ibarwa kana gwito ngugine obisi to wethirite ngugine obisi mukuru ko utiga wachoko wana ndi ethura kambuge mbere mwekuru rawe ethumbuga natigi na ina kamunda kawe na develop actually ku develop munda ni easy especially ndakwira mantu ja tree farming it is the easiest tontu wamba gweta kinyoka kura kamuti kithakeni ukejo kamuntambi wakura kangi kithakeni ukejo kamuntambi na ndi mitiu yakura na kwe gukura very fast nuko miyotea ganku ethori kamunda gaku ka kitchen garden develop
tirasima kinyo ande sukuma iu kwena materere na materere managu jatire wakinya ni pests no tiwira na ndawa ici guturetera thina jauni mostly mbithairwa ndina terere na managu jau muntu na develop kamunda kawe na kwina resource water is there na ndingwitikia gutinjeti na runji manje runji ruiku kou muntu na develop kenda wa self reliant na kinyoka self reliant no na society ku respect mono Emma igitariria watigirwe tije kethira wangano ukiro withirito ina cio kana tare mwiri ju nimbi withirito ukiria igitariri onde mani untu ukorwa ku miaka 60 plus utekari tika withirito ina miaka 70 tigerie wekara still tika uri kathiguru thigu ngwithirito kira muno ura withirito kimenyera mazoezi kana na te withirito ithi ibwega makena tonto bwa that compliment actually mukurwa ko pass ndambire ku lose 12 kilos ndayokia nguo chonde ndaikia kwa fundi cia nyiwa na ndi of course ndo ukara you know the process of healing utiomba ukara aria ndahilele kinyethwa you cannot heal completely maisha jatikarora never lakini ugatega ahead uko na kwina uturo bwe mbere kuna ndi ndiracia comfort ndirawa hata kama gukarora gwakara let me na ndi ndwirire uturo bwo mbere na bonge murungu rimwe na gutuma ukurukira untu kenda ugoja comfort mutungi tontu jana ndi kwi mutuntegaga akauga emari ata survive noni na ndi kemirire ndi pro impedete to sebe gwe lakini ingera ya we control na ingera ya muno kunywa herbal tea ndina nasare au no kona mite kwena mint kwe herb etwa mint kwena ingeta mint mostly ko kulita toxins ngwetikia antioxidant kuita toxin kana poison from the endamu most herbs ndina ingeta wa lemongrass na kinyama bera jao kuona jai mpera tia iturinya tia mpera matijau very good tea ugekira chai neneria ari kinyoka chamukia tu ukanywa itena chukari ugekira majani kana ukatherukia yake ukanywa ukatherukia mate yes ukatherukia mate yake ukanywa very very refreshing na riondo kaiko mwiri waku jwe you refreshed rokere rwakurambagirira ingana na mama thingana rokere rwakurambagirira around 4:30 ngokira ngathikira maromba ya YouTube until 6:30 ntenda kuma gitandeni kwena mpio mono tontu nukona ukurubu pote gwetekeria mbuma gitandeni around 7 na ndi ngokira of course nkathithia the necessary 1-2 here mwe kurwa bwiri kuthithia ngatake breakfast alafu na ndinka umagara mostly bidhayo ndi stationed tree nursery na renge rande na kethiba majani ngate wala majani jako yeta atia jako kethwa rimwe ingara ya guketha lakini kilo iranda na ketha nyingi muno makena ndene ntuko ikilo 3 kande majani wana ande jau lakini ntagatega gato gaketha kidogo tukaria na ekuru nkabomeria muno nkabera kinyama antu a saving basi mbecha kenda mtu menyore onto tumba gutura weketha majani lakini ngubiria nyingi mukuru aitaga cio ndaenderere acio tontu kinyawe aria kuritaya na karimaga wega sana imanuntu wakona kanya kwa nkurukia miaka 10 kwithira wewe nkana ugeta na mbere kwithira ukithongomia nje ku twethire thongi ntukwena arua na kwithira wendete mantu toja no tuthithiria ja ne ntu twethira thithite mantu ja mathongi wega sana kigo giaku kia muthie kirie kuru bangi bare batigitwo ni akuruba na bare bena impendete tumantu tu muno twa tutu
actually urembo rende free kinya tumawa indithithagia ndona kiwa somewhere nkanda otherwise nandika mpindire kuru kethro wo we mwekuru na rutiri mukuru oku ugaitejera gukua kwa mukuru tiku mwisho wa maisha kwina maisha ahead kwa usiekere inya siekere moyo ritanguge kenda ugwe minto bya mukuru oku menyera oria ciari ukenda ukinyangithia nja ya mukuru oku yes ongere bingi nkuruki exactly yes nande agwange njokerie the crew ya Weru TV nkatho it is a great honor imbona kaipindi TV ne lakini ntende thogania atiene one time ndomba kwetherwa ndi a guest wa kipindi keu na thimi ya makena ikuma thochi up to Tonyere. In fact ikunde Nairobi Mombasa ikunde. Can you imagine? It's a great honor watu wa Weru TV bongerwe na butharimu au ange makena ndenda gucokiriana bakwa nkatho tontu bwa kuni support kumaria ndatigirwo imukuru ivan supportete muno batampa stress batampa thina nani mbere I'll be there for them they can count on me na kinya aturi nkabacokeria nkatho tontu itukarite bwega nabo kinya bo batandetera thina otherwise they will be appreciated yes thank you Ewega sana kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura account ya mavuno account Solution Sacco your ultimate financial partner.